Il-Prim Ministru Robert Abela ħarab b'mod sistematiku mid-domandi tal-ġurnalisti minkejja il-pajjiż qed jaffaċċja kriżi waħda wara l-oħra. Fis-settur tas-saħħa fl-infrastruttura tat-toroq tagħna kriżi b'rabta mal-għoli tal-ħajja u l-pagi illi issa iswed fuq l-abjad b'ammissjoni tal-Gvern stess mhux qed ilaħħqu maż-żieda tal-prezzijiet. Il-ġimgħa filgħodu Abela żar skola li għadha qed tiġi rinnovata fin-nadur akkumpanjat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Madankollu, il-Prim Ministru ma sab ebda ħin għal ġurnalisti preżenti u minflok indirizza diskors għal kameras quddiem il-Ministri u l-istudenti tal-primarja. President von der Leyen, dear Ursula, distinguished guests and dear friends, welcome to this wonderful school on this beautiful island of villages. Min hawn u 30 jum ieħor il-Ministru Clyde Caruana mistenni jippreżenta l-budget għas-sena 2024, budget li l-poplu qed jistenna minnu tweġibiet u azzjoni konkreta dwar is-settur tas-saħħa li jinsab kubteħ dwar x'se jseħħ mill-wedit tal-binja l-ġdida tal-isptar il-ġdid tal-kura psikjatrika, in-Northern Hub għall-kura primarja, il-ġbir tal-iskart madwar il-lokalitajiet tal-familji Maltin u Awċin, it-traffiku, is-saħħa mentali taċ-ċittadin u l-olli tal-ħajja. Minflok indirizza dan kollu, Robert Abela stieden lill-President von der Leyen fi skola illi preżentament għadha fi proċess ta' rinnovar skola illi skont Abela nnifsu b'mod surreali hija waħda ġdida. Mentri fil-verità l-iskola primarja dun Salvella fin-Nadur ilha snin miftuħa u x-xogħol fuqha għadu nofs leħja. Matul dan l-avveniment, Robert Abela naqas milli jagħti ħin għal ġurnalisti sabiex jispjega kif fil-budget se jkun qed jindirizza l-inkwiet taċ-ċittadini u kif se jkun qed isolvi l-kwistjoni tal-provvista tal-elettriku sabiex tali kriżi li għaddew minnha l-familji ma tiġix ripetuta. Tisa' tiem mingħajr elettriku kriżi li saħansitra spiċċat fuq fom il-President von der Leyen li fid-diskors tagħha fin-Nadur qalet illi dan il-qtuħ m'għandux iseħħ aktar għaliex pajjiżna jeħtieġ jinvesti f'enerġija rinnovabbli. And renewable energy is homegrown. It gives you independence. As I said, you have the resources in abundance, that's sun and wind. So this will help strengthen the electricity grid here. And this is so important, especially considering the power cuts that were here in the summer. You told me about it and where we want to work on together that this does not happen anymore. And one of the ingredients for a solution is to indeed strengthen the renewable energy system. Intant, il-preżenza tal-President tal-Kummissjoni f'pajjiżna fakkar il-bosta f'dak il qalet istess matul l-State of the Union il waslet f'nofs dan ix-xahar fi Strasburgu meta Ursula von der Leyen insistiet dwar ir-rispett u l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Madankollu Robert Abela fin-Nadur derlu illi kellu jevita id-domandi tal-medja. Dan fl-istess waqt li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qed jappella sabiex issir konsultazzjoni pubblika u wiesa ħalli Malta jkollha l-aħjar liġijiet possibbli sabiex verament il-ġurnaliżmu f'pajjiżna ikun protett.